Атын солуннарга, өйүнгүттен Жакускайга мастардыгыга андойду чемпионаты сағаланар. Бүгінгі пресс-конференцияға Армения, Польша, Финляндия, Монголия командаларын представителлері кыттынылдылар. Мұтарехіні көресті Исландияттан биллер Стронгмен, силовой экстрим андойду таға чемпионатын төттігілләқ кайылаға Магнус Вер Магнустан кәлі. Масреслинг мажиналарын Нюргуяна Егорова көрісті. Сақалар түріт көріңнері андойдуға лохан бігіребілі ұлар. Ол күрдік Польшаға бүкәннекі түйет сылға түйерті чемпионаты тылына. Бұйыл аң маңнегетін жақталар күтті бұттар. 4-й чемпионат прошел в прошлом году в городе Минзездроя, в том же самом. Немец Шиман уже стал первым. То есть у него уже есть опыт. И в этом же году провели первый чемпионат Польши среди женщин. Выбрали 2 женщин. Они завтра приезжают к нам сюда. И рассчитываем как минимум на 2 награды. Армения Мастардыгытын Федерациятын салаячта Артавас Налбандян эһиги көрүнгөт биһиги төрүт көрүнгүтүгөр майгынныр. Онан тута бихиребили улахан ажетагы ылбыта ден кепсир. Финляндияттан Юха Весаянти хаян деметерге тиксиякпыт дебеппин кыахпыт барынан кыттыахпыт тен санатын үлестер. Жакталларга бүтүн Скандинавия, Исландия үрнен биллер самай күстәк спортсменкаларын агылбыттар. Мастардыгыта биһиги дойдубутугар эми темпеляхтык сайда дәрер. Техниканы сайыннары канада. Бу 2 күн устата жарыктаныбыт да бары кистелеңе кыян арыйбатыбыт. Силовой экстрим андойду тагы чемпионатын төттүгүләк кыйлага Магнус Вер Магнустан манны кулахан кабаннак чемпионат ытын эрергет олус үчүгэй. Мастардыгыта андойдурнан балысхан сайдыны ыллагана олимпийская программага да эннигитин кирер кыхтаны ден этер. Мен 2 сыллагыта мастардыгытын көрөн баран тута сөбүләбитим. Бу көрүң үгүз дойдуларга сайдыны ылла сотору кеминен андойдуга бир самай биллер бихиренер көрүң боллагана да соһуйом суга. Күн сарсын Жакускайга сорок командалар андойду тагы мастардыгытын федерациятын чилиеттері үхіс конгресс кыттылақтыры көтенгелектірі. Онан сарсыңаттан историяға кирер мастардыгытыгар маңнайгы андойду чемпионата сағаламытынан ағылар. Нюргана Егорова, Гаврил Дичков, Саха телевидениета, Жакуск.